Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Prangut ki hybrid ki bapuli Hasidal Giri Math English Medium School Kolhapur Maharashtra kilawan paino shaga jalalajong bat shalayeng lasem hadien bakilamat yashibun ki jing bat ki jing kordet. Yakini ki kinarit lawan yalam da wayu samla puli engineering ubana ka shnong nongtung ur penursla ubala tip kerteng kum u ban lambok majau ubala yathu lengba ka telefon bagilami na Kolhapur district Maharashtra ha ka laipo trek jemmang arjar arpo daka boss ban lai chapune bat napune ha pedang gajing par gajing yele kilayo ban syong ha ka rel ka ban poi sha gohati. Laban kedau bakarel Shramik kadai kabala mangtang ya kibriyo kibadai na kejela Mizoram barhakatai karel kila don lupa kumbah news pangut kinong syong rel. Shusho ya barok kijing lut jing sep haporel barhakalenti baki yaj kihap ban pelut hi naladi bat kim shimyo ay na kesorkar. Kat kum kejing tip balayo lum laitu baki don kumbah nriyo pongut tam ki kena kasi ki bapuli Hasidal Giri Math English Medium School Kolhapur Maharashtra bad yakini layalam da kaseng kabala tip kum ka Licensure Cultural Society bad kini ki kena kilayo pan school A hangtai klem kano kejing lut. Kaya ka bangi simjing namar ba uway volunteer jang ki Mizoram ningkong ong sila banjon yang hakat dari Mizoram nang ta hadin pad uang bahkan pimla banjon te kata ngiyawat solution nga struggle ya kata borok manyekren bad SP Police jangga Kolhapur lane bad SP Police Sandip Karnik jangga Mumbai tiya kandek nato bad support ke volunteer yang aku ikong jona iba Shanbor iba Brian Walang iba Walam no state kumno kita ke bala support lah yang te ban ong si saya kata kajing ya yang mo ngarok ngalasno disturb confuse siya bat ki kena yalam hinga ngahap handle ya kata bro tama ngong ngahap don he kajing ngotu lang kajing senai mo ring amut hira bangan syu ra eta kena tang baki mi kikpa kiro ki ud hi yang mangan yalam sya jing jongki rengkat bat ngarok ngaperkat ya ki ngalichno ro kawai ro bang perkat ya perloken ba ki ong mo kepisah la ila duna ai kumto te yatahi ke bang asutu kawai ik perlok andre wala nga ladang asa bicete sya pune ro ngayok ke jaka sa ngayok free ang puslay re kata te su ba katahi bang kwa ban snosn ai ba ban sutu lang yakiway ro sa kawai ka bang amud ong balai gitu ke kena mo kiwan ban nga Dai raya kano kadauro, Dai raya kano kadauro, dai ba ngarong apule hakato gajuk ka distrik ka bakidon gitu kena, te ngahap ban snguthu lang bat kumba ki kwa ban lechnong na ying nasem jengki, te ngahap bat penpoy lang hiya kata hapan snguthu lang hi kamtam parado persnam prakasi, te katahi ka ba ngamud ong biang ya kanero, ba Dai ba yak aerok mah was ngawar tin ya kata